Poštovani gledalci, u 9 časova 20 minuta mogu vam reći dobar dan u drugom satu druženja u jutarnjem programu na kanalu RTK2. Juče ste u našim informativnim emisijama imali priliku da vidite u sportskom bloku. Najavili smo jedno, moramo reći, lepo i zanimljivo svetsko takmičenje. Upravo tim povodom sa nama u studiju su gospodin Agim Keka, član selekcije Kosova u mini golfu. Možemo reći jedan od organizatora. Najprej dobro jutro što ste došli. Dobro jutro, dobro vas našao. Tu je gospodin Mislav Bjažić, predsjednik Hrvatskog mini golf saveza. Najpre vama želim srdačnu dobrodošlicu na Kosovo i dobrodošli u naš jutarnji program. Hvala vam najljepše što ste nas pozvali i srdačan pozdrav svim vašim gledateljima i gledateljicama. Još jednom vam hvala. Gospodine Keka, evo rekao sam i juče smo pričali i vidjeli su i naši gledalci u našim informativnim emisijama. Priština domaćin svetskog mini golf šampionata, možemo reći velika stvar, veliki uspjeh. Pa mislim da smo i mi dosta veliku stvar uradili napornim poslom, zajedno sa mojim predsjednikom Lavdim Zulfiju. Njemu bi trebalo spomenik živog napraviti. U suštini, mi smo dugo radili na ovo svjetsko prvenstvo. Imali smo prepreka na svim situacijama, ali uspjeli smo na kraju da preko 17 zemalja koji su vodeći u ovom sportu, da donesemo ovdje i da juče imamo ceremonijalnu svečano otvaranje ovog mini golfa. 2 pune godine ste se pripremali za ovo prvenstvo i sami ste rekli 17 reprezentacija, oko 60, čini mi se trenutno najboljih takmičara u svijetu po rangu. Po rang listi, da. Imamo preko 60 igrača koji su za sada najbolji u svijetu i svih tih zemalja koji su kod nas. Mi imamo zemlje kao na primjer Engleska, imamo zemlje Austrije, imamo Dansku, imamo Šveđane, Belgije, iz Amerike, New Zealand. Imamo i legendu minigolfa Karl Lakosa iz Austrije koji je igrao preko 1200 turnira i od tih pobedio 250 ili šta ja znam. Znači, on je što se toga tiče minigolfa u ovom sistemu, on je legenda i imamo ga tu. To je velika stvar i sigurno dobar stimulans za neke mlade igrače i za dalji rad. Dobar je stimulans, dobra reputacija, dobra propaganda za daljnji rad. Sigurno. Gospodine Bjažiću, najprije još jednom srdačne dobrodošlice. Kakvi su prvi utisci? Mada znam da niste prvi put na ovim prostorima. Nismo prvi put. Utisci su jako, jako dobri. Mi smo bili naime ovdje prvi puta na prijateljskom susretu Kosova i Hrvatske prije 4 godine, točno u 6. mjesecu 2012. To je bio jedan takav doček, jedno takvo druženje za pamćenje koje dan danas mi prepričavamo po Hrvatskoj svim svojim kolegama, prijateljima, suradnicima. Izuzetno ste srdačni kao domaćini. Evo, ponovo repriza se događa toga. Jučer smo stigli, ne moram ni reći, to su cijelodnevne, cijelonoćna druženja sa svima. Cijela vaša zajednica nas je tako dočekala da eto, i svi ostali moji kolege su igrači iz drugih zemalja, isto mišljenje dijela, apsolutno pokazujete se kao iznimno, iznimno srdačan domaćin. Hvala na tome. Vi ste i predsjednik Hrvatskog mini golf saveza. Rekli ste mi da će u ovoj 2016. ili, ako se ne varam, 2017. vaša zemlja biti domaćin isto velikih takmičenja. Tako je. Mi smo potpisali ugovore sa Svjetskom federacijom, znači sljedeće svjetsko prvenstvo 2017. i svjetski Masters i svjetski Grand Prix održavaju se u Zaton Resortu, Holiday Resortu Zatonu kod Zadra. Čekamo još eventualno ugovor za Evropski Masters, to će se znati do kraja godine. Znači ovo što sada vi radite, ovo svjetsko prvenstvo Adventure Golfu, očekujemo da će se pokrenuti i na evropskoj razini to isto prvenstvo, tako da ćete vrlo vjerojatno i to biti domaćin već možda i 2018. Ja se barem iskreno nadam jer veselimo se dolasku ovdje svaki puta. Tako da mini golf se strašno počeo tu na Balkanu razvijati. Gospodin Lavdim Zulfiju koji vodi ovoga mini golf ovdje na Kosovo i mi radimo na jednom sad projektu, to je projekt bratimljenja. Znači Hrvatski i Kosovski mini golf savez koji bi se bratimili putem europskih fondova da se dobiju sredstva kako bi naši timovi mogli još češće putovati, kako bi se više razvijali, kako bi brže napredovali i kako bi se gradilo i više terena, jer bitno je popularizirati sport sada. Evo, pomenuli ste teren. Kako ocenjujete teren na kome će biti takmičenje? Rekli ste mi da je jedan od boljih i zahtevnijih. Jedan od najboljih na svijetu, definitivno. To nema uopće govora o tome. Imate vrhunski teren. To je sigurno, ako ne najbolji, onda je u top 3 terena svijeta i jako izuzetno je zahtjevan. Zato jesu igrači od ranog jutra na terenu, jer stvarno savladati ovo nije lako.
Evo, naši gledalci imaju prilike upravo da vide malo kadrova sa jučerašnjeg treninga i mi smo tu zajednički bili sa njima, družili se. Ovo su kadrovi, kažem, ono što smo uspjeli da zabeležimo. Kakvu konkurenciju očekujete? Pomenuli smo 60 najboljih takmičara na čelu sa gospodinom iz Austrije. Sigurno jaka konkurencija. Kakvi se rezultati mogu očekivati? Karl Lakos je evo uzeo i prvenstvo kod nas Croatia Open u rujnu prošle godine, kada smo isto prvi puta organizirali Adventure Golf Masters Croatia Open. To je čovjek zaista sa gotovo najvećim daleko iskustvom na svijetu. Konkurencija općenito ovdje je najjača do sada. Znači, vi imate najjače svjetsko prvenstvo u adventure golfu ikada održano što se tiče klase igrača. Ovo će biti vrlo napeto i ja mislim da do samog kraja u nedjelju, do zadnje runde, dok se ne odigra zadnji udarac, zadnja loptica, dok ne uđe, bit će izuzetno napeto i zanimljivo pratiti ko će biti taj koji će uspjeti se probiti do prve pozicije. Moram vas pitati jedno pitanje, iskreno rečeno pomalo neobičan sport za neke naše prostore. Mi uvek na Balkanu pričamo o fudbalu, o košarci, uvek se ili dičimo tim rezultatima ili kudimo te rezultate. Gospodine Keka, kada ste počeli da se bavite ovim sportom, a pre 2 godine ste počeli kompletnu organizaciju, je li bilo eno tamo neki, na nekom polju igraju neki sport, a mi ne znamo šta je? Kako je to sve izgledalo na početku? Ne, na početku je izgledalo drugačije. Mi smo imali minigolf terene u drugim situacijama, kao po betonima, sa nekim preprekama koje trebaš preskočiti ili uokolo ići. Ali kad je pokojni Dino Asanaj napravio ovaj teren, uzimajući iz svih terena svijeta kako je on putovao i bio ljubitelj golfa, i napravio u male dimenzije, u suštini svaka staza koja kod nas postoji negdje u Irskoj, u Americi, u Znači ona je prava, takva postoji samo u manjim izdanjima. Takva postoji samo u manjim dimenzijama je kod nas. I onda počelo je tako od njega u stvari. I mi smo prvo napravili klub First Block ovdje u Prištini, pa onda od tog kluba smo razmišljali i dalje da napravimo federaciju, savez minigolfa, koji smo napravili sa 5 klubova ovdje na Kosovu. I od strane predsjednika Svjetske federacije Gerard Zimmermana i to imali smo podršku koji nas je podržavao stalno i tako smo do ovdje sada stigli gdje smo. Međutim, može se reći da Kosovo ima i evropskog prvaka u svojim redovima i od njega se tek očekuju pravi rezultati. Od njega se očekuje puno. On je prošle godine bio evropski prvak kao junior. Sad ove godine nastupa kao senior sa nama, Vulnet Mustafa. I mi očekujemo da on na ovom svjetskom prvenstvu bude među prvima. Gospodine Bjažiću, kakav je stepen razvijenosti minigolfa u Hrvatskoj i kako ocenjujete uopšte ovaj sport, ajde da kažemo, što na prostoru neke bivše Jugoslavije, što na prostoru Balkana? Pa u stvari gospodin Lavdin i ja smo zaduženi, ajmo reći, od strane Svjetske federacije da upravo razvijamo minigolf na Balkanu. Evo, pridružila se nedugo Albanija, radi se na tome da se pridruže i Srbija, Bosna, Crna Gora, ja već tamo radim na osnivanju saveza isto. Balkan je strašan potencijal. Naime, vi sami znate da uz puno naših hotela, kampova od uvijek su bile one male nekakve betonske stazice koje su danas kudikamo već oštećene, to je zub vremena napravio svoje. Hrvatska recimo ima gotovo 300-tinjak takvih terena. Pretpostavljam da i sve ostale bivše republike također imaju jako puno terena. I ljudi svi imaju u glavi nekako taj mini golf, kad kažete vežu svi to na te male stazice, nekakva preprekica na sredini, to se malo poigrate i to je to. Mini golf je u stvari kudikamo kompliciraniji, razvijeni sport. Mi imamo 4 vrste različite terena. Znači postoje minijačur staze, felt, beton i ovaj adventure koji je najatraktivniji. Također mi smo sada aplicirali, ušli smo u kandidaturu da postanemo olimpijski sport, što je najveća stvar, najveće postignuće za jedan sport da sudjeluje na olimpijskim igrama. U Hrvatskoj razvoj vjerojatno kao i ovdje će dodatno biti potaknut upravo sa organizacijom, održavanjem ovih natjecanja, jer ta promocija je u stvari bitna, da vi dovedete veliko natjecanje u svoju zemlju, da se predstavite ljudima, da ih privučete. Po meni osobno adventure golf je disciplina koja je daleko najatraktivnija i ja iskreno se nadam da će općenito u ovoj našoj regiji mini golf biti jako, jako populariziran i kroz koju godinu da ćemo sigurno odskočiti kao i Vulnet već evo što je postao europski prvak. Mislim da će tu puno, ajmo reći, Balkana
biti puno takvih velike klase igrača. I za kraj moram vas pitati, je li ovo skup sport i da li zarađujete kao i teniseri i kao oni pravi golferi poput Tiger Woodsa, najbolje plaćenog sportiste sveta? Tu smo negdje sa teniserima i sa Tiger Woodsom. Čekamo ga da dođe na kavicu povremeno. Je li skup sport za neke naše prilike? U suštini nije. Ne treba mnogo priprema, ne treba mnogo stvari, ne treba mnogo rekvizita koji ti trebaju za igrati golf. Kao što gospodin reče, treba ti štap, treba ti polje i možeš odigrati. Nekoliko loptica, jedna palica, cirka 50 eura koju imate gotovo cijeli život u principu jer ona je čvrsta, solidna, željezna na kraju krajeva, tako da to nije sport. Svi nas poistovjećuju sa golfom. Ljudi, čim vi kažete mini golf, ma to je golf, ma joj, vi ste tajkuni, vi ste vi svi golferi. To je sve ide u isti paket. Međutim, nije tako. Mini golf je kudikamo pristupačniji sport da se ljudi bave njim. Puno jeftiniji. To mislim uopće ne možete uspoređivati torbu sa palicama jednog golfera, njegove cipele, njegovu opremu. Opće u startu izgradnja jednog terena koji ima, ne znam, 200-300 cirka tisuća kvadrata, dok vi napravite 18 golferskih polja, održavanje tog terena, mini golf je potpuna razlika. Samo, eto, nažalost, vis-a-vis tog golf u svojem nazivu, eto, ljudi nas svi poistovjećuju sa golfom, da. I za kraj, recite mi koliko je važna psiha u ovom sportu i koliko je važno strpljenje. Polazim od sebe da kad bi jednom, čini mi se, promašio, digo bi ruke, ne znam, vi to mnogo bolje znate. Psihički... Izvolite, isto gost. Jako je zahtjevno, da. Psihički vi morate biti na izuzetno visokoj razini. Kondicijski isto tako. Ljudi misle, aha, to je mala palica, oni nešto to trkaju tu lopticu. Ako ste vi u ispravnom stavu, položaju, znači da su vaše noge dole spuštene, da ste pogrbljeni, stajati 10 sati na terenu dnevno, to nije lako. To zahtijeva izuzetno i fizičku i psihičku formu i spremu i to se zato dolaze i psihijatri, dolaze psiholozi u nekim ovim boljim timovima koji si to mogu priuštiti jer psiha je u stvari najbitnija. Prvo što ste rekli, fulaš taj moment, ako ti padaš, gotovo je. Sve se rasprši. I taj fokus koji ti moraš imati, i ako si fulao, da nastaviš dalje koncentrirano, da se smiriš, jako je bitno. Strašno je bitna psiha. Što se naše reprezentacije tiče psihički, ja mislim da smo na dosta nivou, samo praktički nismo imali vremena zbog organizacija, zbog svih stvari što trebamo uokolo, primljenja gostiju, smještavanju gostiju po hotelima, upoznavanje sa gradom, upoznavanje sa terenima. Znači, praktički deo nam fali zato što ovi imaju, ne ovi gosti, već imaju vremena da dođu od 7 ujutro do 10 navečer da treniraju. Oni su tu već 3 dana, smješteni su u hotelu Sirius, a mi smo zauzeti sa obavljanjima, sa zadacima i organizacijama i to nam fali malo. Ali što se tiče psihički faktor, mi smo na dobrom nivou i ja mislim da naša reprezentacija bit će tu na prvom mjestu sigurno. Ali dobro, to organizacijski nije loše, onda ste i kondicionalno spremni. Kondicionalno smo spremni za 3 redosledna svjetska prvenstva. I to je na dobru stranu. Za sam kraj, gospodine Bjažiću, pratite li fudbal? Može li Hrvatska do same završnice šampionata? Kakva je euforija u Zagrebu? Apsolutno. Napokon imamo ponovo nakon starih vatrenih jednu fenomenalnu generaciju. Evo, sutra ćemo gledati utakmicu sa kolegama iz Portugala. Biće to jedan duel, smo već i dogovorili, mali 2-2 bacimo, pošto smo došli 2 iz Hrvatske, 2 iz Portugala. Mislim da Hrvatska ima veliku šansu na ovom europskom prvenstvu, a mislim čak da će još na svjetskom možda biti bolje. Eto, u skupini smo i tu zajedno, tako da družit ćemo se definitivno, što je prekrasno. Hvala vam još jedanput. Najprije još jedanput želim i vama i vašim kolegama svima prijatan boravak na Kosovu. Gospodine Agime, vama dobru organizaciju i naravno pratit ćemo sva dešavanja. Još jednom hvala. Hvala i vama. Hvala vam. Ovoga jutra sa nama u studiju gospodin Agim Keka, član selekcije Kosova, Svjetske mini golf federacije, odnosno šampionata, i gospodin Mislav Bjažić, predsjednik Hrvatskog mini golf saveza, učesnici svjetskog šampionata. Lepo, zanimljivo takmičenje. Svi vi koji imate vremena, eto, na periferiji Prištine, na putu prema Gračanici, tačnije u Lapljem selu, možete doći, posjetiti i vidjeti ovo zanimljivo takmičenje koje počinje sutra od 9 časova.